bertemu. Motivasi apa? Pintu Aceh. Pucuk Rubung. Pintu Aceh ni pintu Aceh ya. Ini padi ni. Bunga padi. Bunga padi. Ada bunga selanga. Bunga padi sama Selanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah long urayo katro ba acara INACRAFT di ICC Provinsi Aceh na Bate Aceh mandum naino. Dari peliput pisang jadi bergelot. So yang pulai Bate Aceh jak kena ba stand Dekranasda di Provinsi Aceh.